Maikoretwo ni marakara ahuria biashara githĩnjĩro-inĩ kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru ni maikĩtie mateta mao itua rĩa thirikari kweheria gĩthĩnjĩro kĩu nigetha kũhe kanya ithondeki-inĩ wa kĩharo kĩa mathako. Gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩrĩa kĩnyitagĩrĩra aruti a wĩra makĩria ma 400 kĩrarĩkana gũthondekwo nĩ bengi ya World Bank mwaka-inĩ wa 1980 gũkũ makiuga mũgũnda ũcio ũrĩa nĩ ĩka 55 no hote kũiganĩra kĩharo kĩu hamwe na gĩthĩnjĩro gĩkĩ. Kulingana na pahali tumejengewa kijijio yetu juu ilikuwa imetolewa 5 acres na pahali tuko tungeomba watuwekee perimeter wall. Sisi hatubisani na wao na hiyo uwanja ya chini. Waleta hiyo stadium wanataka hata itakuwa kubwa zaidi ya hiyo stadium walisema ya Nakuru, maana hiyo stadium ya Nakuru hata iko kwa 23 acres na hii acres iko hapa ni side karibu 40 something. Mũtongoria wa gĩkundi kĩa aruti a wĩra Peter Njogu nĩ areganĩte na mũbango ũyũ akiuga gĩthĩnjĩro gĩkĩ nĩkĩo kĩkoragwo kĩnyitĩrĩire aruti a wĩra aingĩ a wendia wa nyama gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha gũkũ marĩ na guoya wa aingĩ ao gũtigwo matarĩ na wĩra. Consider kama public juu hii kijijio ni ya public, sio ati ni yetu tu peke yetu, na huwa ina serve Naivasha more than 10,000 people, sababu hoteli zote ambaye zimesigilia hapa Naivasha huwa zinatoa huduma ya nyama hapa. Tuna supply mpaka hapa prison, kwa sababu mimi ni supplier na NYS. Wakati kazi imetokea bado sisi yote tunachijia hapa na tunapeleka hiyo nyama. Hii kijijio sio kijijio peke yake, bado ni kama institute. Juu kuna wanafunzi huwa wanaletwa hapa. Aruti a wĩra aya matongoretio ni Peter Waweru ni mareganĩte na itua rĩa thirikari ya kaunti ĩno kũmathamia kũrĩ gĩthĩnjĩro kĩrĩa kĩrathondekirwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno wadi-inĩ ya Hell's Gate, makiuga nĩ kĩnini kũnyitĩrĩra andũ makĩria ma 400. Tuoni ni stadium wanataka kujenga kwa sababu Daramea alitoa ardhi pale na miaka mingi 1993 ndio alitoa ardhi pale wajenge stadium. Tangu wakati ule hawajajenga stadium. Kwa hivyo ni kisigizio ya sisi tuondoke hapa. Upande wa Hell's Gate tunaweza enda, lakini kichinjio yetu ni ya hali ya juu kuliko hiyo yenye imejengwa Hell's Gate. Na kichinjio yetu iko na sewage. Ya Hell's Gate ni mashimo yenye inachimbwa ya kuweka hiyo uchafu. Oho ni morĩtie thirikari ya kaunti ĩno kũmakuruhanagia mĩbango-inĩ yao makiuga matiahĩrwo kanya kũheana woni wao mbere ya itua rĩu gũkinyanĩrio. Wakuje waulize watu wa kichinjio wenyewe shida ya kichinjio ni nini. Ona kũrĩ oro ũguo mũnene wa rũhonge rwa mĩgũnda kaunti-inĩ ĩno ya Nakuru John Kahage nĩ arenire atĩ gũthiĩ na mbere thirikari ya kaunti nĩ ĩrĩheanaga kanya kũrĩ mũingĩ mbere ya gũtua matua mothe. Huyu gavana wetu Susan hatujapatana vile tunaweza ongea asikize mashida zetu. Na hakuna mtu hajatumiwa barua. We are complaining tusaidiwe. Tungeomba hawa watu wawe wanatusikiza. Hawa ndio wanatuongoza. Na viongozi wetu sio kutumalizia kazi, ni kutuongezea kazi. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Irimo wa Kimani.